Usiri wo tsone bo go ditsanga no bo go nende ka sende yo go ditsanga. Ema obusiro sabuni bubundisi nje bukiranga nengo la khomukati sabuni inyama nendi yaho. Obusiro sabuno sa. Ikase esebulikazi ta. Kana fa tsa busikulu khola shi. Khuyini datsa khuyini obusiro kana obusiro mbo bukenyempe nnabo. Nusiri bona na bukirana ulia. Mbo bukirana nje bwa. Aya go maliranga zeketa. Wanya go bolela go lolona kana nda bulala bo baluya. Shera ni liberata sana baluya sana go tsipanda bo siasa. Baluya shebetsa nende balala tawa. O nyala go bola gore ne go di go balianere. Enyalo go bona it's very unfortunate ya kwamba khuli I tribe khongo sana mukenya embara khuli number 2 nikatambu ani khubetsa khokho ndo ubulala tawe kilo olanga uno yemere lana shinga no lenga western fitsanga na fyo mbayo bo wetangule esiyenya khwema mutavati yenya khwema muhise yenya khwema shikhuyininge so umuntu mulala samana khubesa la shinga ingara basebe ne bakholanga khuyitsa lana khu produce khubana nde big bargaining power apana abantu khulla sambu sisala shikhoere mbu deputy president bu waziri ana abaleshi bathirana ingana abantu khuli very I would advocate politician betsa batira na abaluya batira ne khurusio umuntu mulala ngokusukuma imperi abantu balezo go support lakini bala go heshima bala go heshima lakini sasa vindu unenyo khwema unalini ulini khwa khasta khula zungu kanga zana khurukwa